eye abranti a chese nansen tem social media waji ni din a ni din di Ibrawan na wono a na o siese wo ye wogifo na etefo dani da wode nsem bi apie betodwa wo susu se eye intasem a wono nam eye ni difo ni spiritual encounter bi a wo hunti no ma ne de betodwa no otimi be jajansem sa na yenim se eye Ibrawan before ni din kra betene wo man we mu no eye honorable Kennedy Japan expose emre yi mu a okobo ni din since then wo be active yema eye honorable Kennedy Japan eye member of parliament for Asin Central wono yes obe take action and ebusuafo ekofa document de betu just say eye abrantie Ibrawan no na say psychologically no on she na nye papa sa wo problem na enu achi abrantie yi da na che say what the ade foforo inkonyan ensemu a yedi years 20 years 30 years 40 years beka no wone de what the seconds na wa bejem waguwo heja na etefo moma yen show yenimu se abrantie yi se ye be DP and ye be digi akomu a eba politics side ase na kuma edi eye former president echi eye John Dramani Mahama awoda amanyoko NDC echi abrante ikasa wokasa ni na ekoma eye ye former president ene amanyoko NDC na se ekoba se amanyoko MPP o administration there neni chi wo mu kra Ibrawan uti Ibrawan na upe eye the worst enemy of Ibrawan na wa hwehwe eye amanyoko MPP ene eye ne flag bearer na edie na ekoso etefo eye abrante Ibrawan enam eye funny comment ada o meki ewo eye amanyoko MPP wo mo flag bearer is excellence na na do down kwa wonenti amaga na ha de say de dodo na nimu no dodo na atini din enam eye nsem bi a wokeka na ye kase what the bombshell asanfo frokra ba betuja no kra no se woti a uni heart attack a woti minya heart attack uni blood pressure ubetumi enya blood pressure na nipa waka na asem ne kwampo is excellence na ado dan kwa na ne nsem a wode aba betuja woni page so ne se eye easy boss ayenimu no Jane Mensa intro declaration what the betuja ewo 2020 December 7th election course no enye katahihye ene pro ye nukredie bi enim na wo susu se niema isi ebedi ma is essence na do dankwa ene na manyoku MPP ne se wone isi boss ne da etie for is alleged se wone isi boss ne da wone osla owusuda the Ablekuma West constituency the member of parliament no Ibrawan susu say wone ni female appointees ni bebre edida enunti na isi boss ne krampotimi edibua no edibua is excellency na do dankwa na osla owusunso no osusu say wone ono so eda na etiefo asem ya Ibrawan ede ababetuja unhu ni sen no kure se ye president awotisui wone female appointees eda sen ye Ibrawan ka ne nsemo na ana se sa brantie no emra so se se mpenifuo tumi eni ni di se ne ebeya ensem bia ebia wono no obekeka ne by heart wo sorry ya no de abetuja one down dwen ana ebia ne buta ense wo de tuja for fame or the tuja se ne ebeya Ghana fo be boni din obi wa de bi opese e boni din na wo beka ne sa na emo nso wo de tuja wi a enye se enye fo words are powerful na afi de taneshi impenifo do na din no ne kwan so anu no ense se impenifo no hwe essence ye dem se abrantie eba se wodi honorable Kennedy Japan atemu a
wa fa ne se koko eni kwose a odi ni de bia no pa eba se flag bearer is excellence Nana Addo Dankwa se won kasa twinti ana eno so wa fa ne se tea eni toasted bread che se wo kana adwen papa ban nsemu a wo kan so ye nsemu a enkrofo ya wo ka fom yi wo mo ye nimdifo wo mo ye oman mu mpanifo na afensu wo mo dinkwa ekire a obi enhu se Ibra one e kan bibia wo be pese wo bete na won kosia na Ibra one say His Excellence Nana Addo Dankwa the president of Ghana one appointees female no eda na ne kwan so ano no na etiefo say na Ibra one within some netruja. Nana Addo has slept with most of his female appointees. He has slept with Osla Owusu and Jane Mensa. That's why he is able to deceive Jane Mensa, easy boss, to come out with lies. Senya mi di kind echeche and semuno. Therefore, BNI 4 etu anamo ekoso Ibra one mu se ne omokoso bulldog mu ma wan kan nsem ye ana se Ibra one nsem a working no kure bi wo mu enu timpanifo ntimi ntu anamo ana se eni ngina so bi a se impanifo betumi etumi aye bibia fa oma abrante Ibra one se ne nsem a worka fa impanifo no kure ni mu wo ana se wono de embra entumi enini endi na etiefo se na sitie bia we dey say ya na message ni beto odwa na say ya na de atowo enso de asommo na update bia ebeba we kire no ye de beba abesommo se na ye di kind den sama baba toto akwan mu na afi ni abrante Ibra one no na adwi na enyi adwuma ana ni dawo ana se wo di perfume wadwen kire anything ja wadwen kire to your comment section subscribe to Too Much GH send ebe ya ye di discussion interviews bibia to mu no na won so wetimi akire wadwen de afa won like share promote channel we media any messika munya baba kope aha ena me ma me kwan na me di mosi nyame pa ye besa asia aha too much and too much GH too much.